Halo teman-teman. Sekarang Papa Jay lagi di daerah Tangerang Serpong, teman-teman. Ternyata ada ondel-ondel juga itu. Ondel-ondelnya sendirian. Dorong-dorong sendirian. Kita tunggu teman-teman ondel-ondelnya kesini ya. Papa Jay mau ngerjain dia. Papa Jay suruh goyang. Oke? Ini bocil siapa ini, seneng banget mau ada ondel-ondel. Senang deh. Lihat ondel-ondel senang. Sini minggir. Siapa nih? 2 hours later. Bang, joget bang. Joget dong, sini. Asik. Goyang apa? Asik. Nih bang, makasih. Udah cukup. Ya, makasih ya. Ondel-ondel kita suruh joget biar pusing. Thank you very much. Bye-bye.